أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Sina akan menetapkan impong Allah Ta'ala yang kay si makari ingkringera na licing. Alhamdulillah, nasabak pamasehan niya papudin na impong Allah Ta'ala. Iya tomi tu ipite, iya tomi tu ipuji, na niya iya tomi tu siwa tumarpe impong Allah Ta'ala. Nasabang hari ko magbicara masalah kung Allah Ta'ala kinanya agama de na teguna jabatan yang makutuparo pangkain niya warafarang aga pala magteguna yang hari ko pa kita tapuli. Nasabang hari ko lo kiri masigi umpamana aga di TV jungka yang matutu di TV lesu na ikan hari ko pa kita mata tepe ang kasimata pangulin ang pangalahu Ta'ala itali tili jo kalau di masigi dan lesu tinasiba adampan na pangalahu Ta'ala di bulatan sinin na akan matapan na pangalahu Ta'ala. Pero na iwan tumabarakai upuminasay malasindi papangasa tepe lo pada didiman terutama lo di alin atau magbicaray yan narito bermuhasabah ipadeceni pe matapetta angka kisimata lesul pakanja kita petta ikameche ki iaro tapetta nasaba ita maku kewetwetan disending meno si tapetau meno si tamat tahun baru. Oleh karena itu ajakkan mana tahunnya si mata tambah na tapetta si mata kurangi pura tunaran PCD itu pandrita tak makadai na iya umat na Muhammad lolang iriwatu asarani betuan na ada ini imanan na umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka kikori tumakukwe riwatu asarani macawe ni utama mengaribi betuan na ada macawe itu kama linoi na kira-kira aga na meno yang muluang aga na meno iti lesu rikampota. Nah sebab marisan itu resese tak makanya ia alimbangi sak bamparu tanya kampota. Kita ini hanya transit lepami. Iwan mi sengaja iwan bahkan beberapa hari yang lalu pada yang kalinya makanya berpulang ke rahmatullah bani bulata. Telah berpulang ke rahmatullah si kampota. Lesu di pamasin ampung Allah Ta'ala. Nah yakin saya yakinnya ia mana na ini tentu kamana kimati lesuturi pamasin ang Allah Ta'ala pakutanay makukui pada angka nagaboko pura ipasadia nasaba iya to nasangi pong Allah Ta'ala na iya masalamae pula dari asas sekaliwi pula dari an bersarasangi iya narito nasangi pong Allah Ta'ala dalam surah Al-Asr surah ke-103 Nampil kipong Allah Ta'ala dalam ayat 3 illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Na iya pamati to angkay dinas sesekali ya narito angkay si mata pego amalak malicing na tampay na bali patampa na puas sewana sikanda ni si bawari kada tarika iman kadai
iya pada suku akatangan nasi di ata narin ko napakat bei dua itu masara telui temalaysen. Tegen yang kedua itu masara yang narito angkai koridu sandin nasalangi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nadena suku sahadat nasi dia rupa tahu narekode napakat betul ya sange telui teman laisen. Tegen yang setelui teman laisen nabuadai dilana natokangi adina na inapa napegaw landro alina. Jadi rifahay na si Koy Maniche makadai iya pa ito na suku tapat na seti rupa tau na red ko ang kay pura na puala lilana na niya aga na puala lilana na patungan ni adina na inapaaga na patungan ng adina na pegaw ilandro alina. Ashhadu an la ilaha illallah apatong ng ating makarami matigaga buang risumpah. Napegol ng roalina, tegen napegol ng roalina, narin po narapi pamuli na pangalatanan, najamay, papatampan na pangalatanan. Narapi waktu sampayangin, najamay sampayangin. Narapi waktu puasay, napakat na ipuasay. Narapi waktu sagkay, napasu sagkay, dan lain sebagainya. Punco na ada sini angkay na bali pamuli na puwan na. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Natapar ito yung makadadega gasuro sa lain na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natotang yati na pegol ng ruwali iyan na rito napakat ay sunna-sunna na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinin na kamatapad na po Allah Ta'ala. Makukuy pinimekta pinamega ni kejadian-kejadian kita. Baik merupakan gempa bumi, makuto perutang-ratang lain ng kamakan nalino. Tahukah ni coba kita na andre gurunta, egan narampil kita tandra capak nalino. Burane mancadi makunrai mancadi urwani kejadian makukui. Kemudian halala halulu ini negara mereka yang penting senaki, mondri topi nasa ni rasa ketiga na halala ketiga harangi yang penting makukui senaki. Kejadian to ni makukui korupsi di mana-mana, asalamari makurang itapay. Iya napapasan ng regurutay. Makadana jadilis safina fa innal bahra amin. Kami kita pemu pares tapemu aja kamana angkai koritu manipi ni tapai nade irasakan mompat dompi manipi tapai alamat siase mangolo kiri puase wai. Jadi di sabina kami coba lopi fa innal bahra amin sitongan-tongan na bombahan tulino tamang kalupona. Iya ro patungipilin na setan ni tamang kalupona. Oleh karena itu aja kama na mataku ni lobita sepoi lobita ipake mo pimanlimpang di tanah akhirat. Sina kamatapan ako Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulannya angka kita makukui lolan ribut na itanay narikotannya tebel aga bimelo kira-kira ipangolo ribong Allah Ta'ala. Nasang ipata sukutori uloy tebel mo itu mutaw narikodiga ga tebel rupa tau mutu asan na. Ia to na tagpo e mancani wilaga mo din to salama rilino na to laba mater srimodin ng pangalatana na iya to jabatan ni pangkai walang parangi keluarga bahkan sahabai ako man itulino magtiguna naripodi na madensing laulo na ihi taluy e pae ang kay korituwad dingin na pagkalipupo ki mater srimodin ng pangalatana pada tori makalan ng pangalahu ta'ala. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Surah Al-Baqarah surah kedua juz pertama ayat 82 halaman 12. Tiga na yang sito salama yan al-walladzina amanu to ang kay matappo wa amilus solihati nanya pegoy amal akmalici ulaika ashabul jannah ia mananna koiro mutamamana ngiri suruga hum fiha khalidun manandungan ngiri lalanna betul ada dina nasu sini na kamarabbina pangallahu ta'ala ako ni kapan dia ada si peringarani mamarihi riyan waktu mabarakani ang kay korito na painchipulana kita betapong Allah Ta'ala
napancaji di atama rabbena anya simatang te kuratu atitta matungi ri masigi makoto beri parentana ko Allah taala amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا